Siyazi kula malanga ukuthi sisakhuluma ngokhuzana kakhulu umsebenzi wakhe, kodwa asikhohliwe abantu abenza kahle endabeni kamaskandi. Uma kunento evelayo njengoba sasishilo nathi ukuthi Sindo Fast Futhi TV kahle kahle sikhava wonke umuntu, especially uma lento ethinta umaskandi. Umzukulu laphana ku-album yakhe ayigcina uyikhipha athi ngifuna iy'nto zami, sifuna futhi ukuzofaka isigxivizo ukuthi-ke usephinde wenza kanjalo-ke wa-eda-ke another imiliyoni lesi-9-ke leli bafowethu, nawa nje awu-4 amanye awu-4 kwezu-8 leli elesi-9 ingoma ithi Don't Give a Damn isanda kureach bani-ke u-1 million views njengoba sazi ukuthi ingoma yakhe yaphuma ngeyi-16 bani October okukhombisa ukuthi yena iphelile-ke i-30 days plus yaphuma album yakhe. So lokhu kakwenzile kumzukulu siphinde futhi sikutuse, siphinde futhi sishaye izandla, siphinde futhi sibongise laphana-ke endabeni kamaskandi ukuthi sibe nomuntu one-album enze imlando engaka. Sizothi kwabheka futhi again amamiliyoni kamzukulu ukuthi ahambe kanjani. Yebo, Ghost Bama bulapho 3.3 million, Thando Lwethu 2.8 million, Firefighter 2 million, Umkhove Etsheni 1.9 million, Ngifuna Into Zami 1.4 million, Kwazinsele 1.4 million. Sigijima kakhulu kuleyo ngoma manje siya-catch up. Sekwale ngukhiye bani 1.1 million, ethi thatha umeli igcine ilapha ku-1,080,000 ngaphezulu. Awakaveli-ke u-1 eceleni, right? Bese siyayivala-ke lana ethi Don't Give a Damn, iyona-ke eyivalile laphana-ke as ku-number 9. Zikhona-ke ezinye eseyifikile ku-900,000 laphana-ke ey'ngomeni kamzukulu, maybe ziwu-2 or something, angikho sure. Zisazophinde futhi uma bengakakhiphi abanye, umZulu usaphusha kahle kanje, amamiliyoni asazoba yinqwaba. Asazi ukuthi kuyophithizela kanjani uma sebekhiphile nabanye, sesibona ukuthi iy'nkunzi-ke ey'khiphile-ke kwenzakalani. Kodwa okwamanje-ke sibongelela umuzwa ukuthi congratulation ukuthi yena uqhubeke wenze into enhle kangaka endimeni kamaskandi, into ebesingayitsheli ukuthi ingashesha yenzeke soon. Amamiliyoni ayi-4 ngenyanga maybe besiwamajini, kodwa ayi-8 cha besingawacabangi. Sesingena enyangeni yesibili usuthi number 9. So leyo nto leyo into enhle kakhulu. Sizoqhubeka simlethele into ey'njengalezi nabanye abafowethu abasebenze kahle kakhulu esingakhoni ukukhuluma ngabo kusesikhathi sekungavelanga leso sikhathi leso. Ezinye izinto siyithola ngoba nje so i-trend abantu bekhuluma ngazo, abantu bayay'veza, nathi bese siyathola-ke leyo trend leyo sikhulume ngayo. Kodwa-ke angeke-ke singakhuluma umzukulu ngoba into yakhe i-obvious, i-clear, i-clean, isobala. So ukuthi yena kwenzakalani, yonke into yakhe siyayibona, wonke umlando owenziwa umzukulu siyawubona, ayikho into efihlekile. Simbongele kakhulu-ke umntwana laphana kwaCeza, ingoma yakhe emnandi kakhulu ethi Firefighter featuring Shisa Mabhota. Kodwa-ke ehamba phambili ethi uGhost Bama, asazi ukuthi laphana okhuzini-ke kwagcina kwenzekale kanjani because wayefisa naye ukungena engomeni yonyaka akhompithe ahluleke khona, kodwa kwagcina kungenzakalanga lokho. Kodwa kuzokwenzeka ngokuzayo, akhululeke nje umzukulu, ithuba liyogcina lifikile. Sibonge ithuba sizodibana ngokusasa sizokhuluma izinto ey'ningi-ke la ekhaya, niyazi ukuthi-ke kulindelwe bani, kulindelwe ini lapha kumaskandi-ke. Nisale kahle.